तो I बोल रही है CHSL तो memory based question में exam का चाहिए कौन ना कोई शक्ल नहीं है बाहर जो exam पीछे क्या कौन बाहर जीवी है ना अल्लाह हम बाबा CHSL 2024 तो exam चिपन तो question उनके दोंगो अब memory based बाहर हो तो खुद दियो एपिसोड नम तिले award चल के बाकी वाले मुंह थे छोटा बाकी okay. Question number 1 to pam tila. Sekai rata uta. Apa yang mau lazim auto? Question number 1 also. If the total surface area, if the total surface area, if the total surface area of cube is 864 square centimeter na. Find the volumes. Find the volume of cube. Formula चला जीरो चा. Formula cube हुई प्याम cube में PP formula हम number 1 आचो volume हुई प्याम a cube side जो है a हिलो side जो देखा बंगा side जो a हियाले. Sorry. Cube माचो formula आचो side cube मेरे इसी चला ना लां पे इसी चला ना cube box खुने चला ना इसी side होई देखा बंगा side a ते ताऊ ना side को a हिया ले number 1 आचो if the side is a हिले volume पे हम volume of cube को a cube a रोले a into a थे ना अब आना curve surface area तो इल्ला boundary इसी को क्यों माचुंग लनो इसी थालोआ इपे हम 4a square ना total surface area total आचुंग लनो इसी थापो माजान हम 6a square area के तिले square देते जो ना volume के तिले cube है जो है ना इपे cube क्यों लोआ exam योसिया ना अब बहुत संख्या formula योसिया area के तिले square ही cube तिले जो आ cube total surface area की पिको ना total surface area को TSA को इज़त की PM जी 864 ना अल्लाह चलांगा को total surface area formula से PM 6a square ना 864 दियाम अब आना 6 पा ही चलांगा 6 ना काथी हम चे काथी दे ना 6 1 is 6 7 8 6 4 is 24 sorry 6 4 is 24 6 4 is 24 a square जो पे हम 144 या ना a two root over 144 to 12 a 12 square to 144 है थिम ता a square to root over 144 to 12 square या ना square तो अंदर root के काले a तो 4 था ना ऐला side हेड होता है ना क्वेश्चन में भी दो वॉल्यूम ना वॉल्यूम जो पे हम a क्यूब 12 क्यूब था ना 11 क्यूब जो पे हम 1 2 2 1 12 कितना पे हम 1728 तो आंसर तो हम फॉर्मूला बेस बचा ना बना ही एवरेज खत्म कितना है पता नहीं हो 10 plus 2 CZL MTS कितना ही अब वो ना concept की बांसो के बांगा number of bios नहीं होता चार हम चार चाहिए चीज़ ना MTS वाला को की बांगदे नहीं बांगा चो अब ये बयान पीड़े हो ना तो चाहिए यार हेलो question number 2 है बताते हैं question number 2 है Akshay travel a distance of 250 km from Surat to Mumbai चीज़ ना Akshay जितने पाहिन Akshay travels is that है कि हम 250 km from Surat to Mumbai ना 250 km is from Surat जो गुजरात आया to Mumbai ना Mumbai question 0 तक एक explain होता at an average speed of 40 km per hour average speed जो भी हम average speed जो भी हम चलाया speed जितना जो
40 kilometer per hour na average speed so abana during the return he maintained a constant speed of 60 so chilanga chia na chilanga chia ale return ho ke langa jar ham 60 kilometer per hour hai cha find the approximate average speed the entire tour of 500 kilometer cha amana to for the entire tour of 500 kilometer is na total distance p 1000 है ना चपना का चीज जो 250 चलो ना हम किला किला 250 plus 250 जो 500 था ना ए वहां क्वेश्चन 500 p थो थो जो अचो तिया हिले अमा सपे ना जो स्पीड चिलंगा स्पीड 2 दिउता चे स्पीड 1 दिउता ना अचिलंगा 40 आचे हुलंगा 60 आचे अचो तिया हिले average speed call of them average if you hold and find the average speed is no na average speed hold and it average speed they called of them total distance by total time na acha tile bata speed is equal to distance by time formula ya na distance by time it's a formula average speed now चाहिए total distance जो टाइम चाहिए दा 500 जन कति थे ना ए वहां टाइम को लोडिंग आला चुन टाइम जो अचुम चुमा की पेज ना नो स्पीड जो चुमा की पेज चुन होलिंग टाइम मन थी तो टाइम मन कोई पे हम चिलंग 250 किलोमीटर छ ना स्पीड जान हम चाखो 40 किलोमीटर पर आवर ना जन हम जे 00 के काले 4 5 at 20 4 6 at 24 na 4 6 at 24 point 4 2 is 8 4 5 at 20 diam 6.25 hours ta cho time man chana ala time tu chala hun langa 250 ma azut ke zola na speed ja ta hun langa cho 60 na 60 by 5 cp ke 6 zan ham 6 4 24 diam 624 plus 626 6 is that हम 6 4 24 1 6 1 6 7 8 9 10 46 is 36 approximately 6.1 4.16 चला ना total distance that time 525 250 plus 250 को माले 500 था ना total time चाहिए जब नसुलो नाम 6.25 नसुलो ना plus खाना खोजा हम 4.16 it's a average approximate do do so now I chani lo na average I can be pendant so divided by 6 plus 4 ko 10 ta so na 10.30 ka ti thiam 25 30 sorry 10.4 ka ti the so na 10.4 cho bai jing na let's say average speed ta so na December ka la do le December la do lo ang bod December la do ta na Noila December khakala do le zero khakap di thina ta sala na chala December lam ta lo na December lam ta lo ding so 5 ni thum divided by 104 jaram chi approximately 50 ham 50 cha hello okay di ri cho 104 equal to 2500 na 251 is 25 2 2 is 4 52 cut like 2 2 1 is 2 2 2 is 4 2 5 10 0 na 2 2 is 4 2 6 12 26 to ka ke the ra 26 direct divide out the ka sang no 26 is that time sum 26 5 times you don't know is 26 4 times 100 yeah 26 5 times 5 leads you na 40 होता ना 4 जो 26 4 जो जब हम 4 6 24 to hand 4 to 8 9 10 ना 104 ya 0 1 abana 2 210 ना 26 is that time 210 हम 26 अजी जो बता 260 हिंदी जा जो 10 हिंदी आना 260 बता 260 into 10 जो 260 रे चला ना 260 sang ani जो 9 8 दियो तो into 8
6 8 za 2 8 16 plus 4. Okay, 48 na 208 approximate chat atilo ya so approximate value chipam 48 kilometer per hour ita na khodu cho answer cho 48 kilometer per hour na tiyo chana to average ya next question chuta hampia matchi formula base masanga cho question sizela cho 200 marks nahi raya cho variety tam ta do ya na to he just formula base kan atam jorta cho question number 3 bata now simplify 529 to the power square na into 92 divided by 23 to the power 5 into 1021 is equal to adoption panacho 4084 tocho 4064 4054 4074 jiti khodio ham bon ha chaina pena hele unit digit ke bangke unit digit na ka khot thai lo na unit digit ke bang ta chona kene di ka khodiam approximate kala thayam approximate kala thaidam okay simplify for yung na 529 na 529 square into 92 divided by 23 to the power 5 kati thayam na into 1021 divide kya tin bol hal chon no dinga pai yo cha itane bol ha phal chon nu la ka thai na hichi 23 ya ka thai dinga hungum thai ngai chu chi om lawa hele bata decimal om lo pi chala na om lo la 23 na ka thai chu che ni khat pen pen ya cho 529 he 23 za times 23 square ga be to 23 to 3 3 is 9 it is na 3 to 6 3 to 6 12 2 to 4 5 but that's 23 square to 529 na 23 into 23 kadi them amon square ati ya cho live kasi the kholo na into square ti kitab na hopoi into 92 divided by 23 square into 23 zakati them cube kati them oh ita kasi them that's x into 2 into x into 3 khoi pham x into 2 plus 3 kati the chana abese ke bal ma ki ka multiply hela na hi cha hi ta ka break the chila na hi chi square hi ta ka ji them now square kati them kati the chana apam na square ki share the ya 23 to into 1021 na 23 square to 23 square ka cha ta na 23 square to chalanga square ka kaile khat mor ta chana diam and to 92 divided by 23 into 10 3 4 times sum 23 4 times ye cho base achena ka bola 23 3 4 is 12 ya cho ka bola le 23 4 times di now ga ta 4 3 is 12 4 3 is 92 di chana 4 into 1021 khojan ham 4 1 is 4 4 2 is 8 4 0 4 0 8 4 6 cha no ya to ni three prime number ki pila chon ka the hi thi chon he no nga cho no ka pe ka the thi he no nga 23 square on he na on the by na to ki pi hi chine calculative nan sa me thi exam phat next question number 4 question number 4 average age of a team average age ki pi jana na yeah it's a khongai de na question abai zo zo ga khud na saute
Okay. A furniture seller offer discount of 20% on tables. Na? Mi khanin 20% discount on table. Table is all 20% discount on piece. Oh. In order to restore the original value of the table, the price must be increased by what percentage? In order to restore to original price, na? Restore to original price, the price must be increased to what percent, na? The price must be increased to, price must be increased to, number one, 33.33% is, 20%, 30%, 25%. So, the keep it. Question MPCM. That's it. Amahin 20% discount na pidi sila na. 20% discount ko PM, 20% is equal to 1 by 5. Si cost price, discount mo na pidi sila na. Discount mo na pidi, selling price at the time, si discount na. Discount mo na pidi, selling price nga chu, discount ka pidi hili. On cost kitiyam, discount on, selling price kitiyam cost. $20 discount na table kiti sila na. Achu tiya hile discount se pya ki PGM now. Ma price ki pi sila na. Okay. Ma price in pitao te chi pyam selling price te ta na. Sorry. It's a mark price na. Mark price e le cost price yon te hoi chi on la ko po na. Aman azo ji jana zo liya zo ta cha khada discount na. Ele to restore to the original de cha. Original ngama mahina de nga chu lira pana na. Ngama mahina de nga chu jana kal sa nga yam de cha. But selling price tam cha hi for cost price nam 5 chala na. Dem selling price li ta hi za chi cha ka zo ta cho che nga chu nga la kha discount ka pil za na ka zo ta cha na. Ka zo chu original price ngama ma zo ding hi lang za na ka thilman ka ka sa de ham za na kalam wana kal chala na. Ale percentage ka se de khana kal izan apana kalong 4 apana kal ta na. Into 101 by 4 pm 25% is answer to D. That's your mom. Profit and loss na. A perimeter of a similar triangle. Triangle achuta geometry achuta. Next question achu perimeter of two similar triangle. Perimeter dichna. Perimeter of two similar triangles. Similar dicho. Similarity concept is under similar triangle ABC and PQR. Triangle PQR is 24 and 21 respectively. Na? 24 centimeter and 21 centimeter respectively. If the area of triangle ABC, okay, if the area of triangle ABC GPATM is 448 centimeter, find triangle area of, find the area of triangle PQR. The similarity is a triangle triangle ABC triangle PQR then is similarity similarity concept of PM similarity concept macho number ratio of area na area area of triangle PM ABC ABC by area of triangle PM PQR ratio ki number one side square na side one side to that side one jala chapa
side square is equal to ipiham height h1 by h2 na. h1 height yung square yung perimeter p1 by p2 chi perimeter square to area yo se square is gati chula na. Netim na hen na yam. Ipra side 1 gati am chale abc apa ka sine cha. Side 2 gati la cha apa ka tina cha na. Ele hichi concept ne ka cha question agi pe cho area ki p perimeter ki p na. Area of triangle ABC to be the term area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to perimeter की पेज ना P1 square by P2 square तो area of triangle ABC की PM 448 area of triangle PQR की PM की पिलो ना it's a hold the piano चला ना triangle PQR hold the piano ना is equal to perimeter 1 square खरा perimeter की PM 24 चला ना 24 square ना खना थोड़ा PQR पा चला 21 ना ये ABC में साया जो ABC चीज क्यों PQR में खाया तो चीज 21 square ठीक है अले बुझा ना जी इतने बोलते इसी का आएगा अभी तो 24 by 21 whole square का दिखे हम नया चुन नया square 3 ज़र हम 3 7 21 3 8 24 दे अब आना चाहिए PM ताम देता है 448 by PQR ना is equal to 8 square को PM 8 is 64 ना 7 square को PM 49 8 is 64 ना तो सोल्व लेके जा चुन देने का काहे थे ना PQR है फिर ताम PQR है चला का सोल्व चुन हम लेता ना चुन आपा को नया का सोल्व दिया नया पा चुन का सोल्व ना ले 448 तो PM हम लेता हम तो आहे 49 हम लेता ना नया लगा पा है ना ले चुन आपा को नया लगा सोल्व लेता ना 64 ना चिपाई ले खिलंगा सोल्व होता या ना 8 is 64 ना 8 5 40 ना 8 6 40 दिया 8 7 is 56 7 into 49 ना 7 की base 7 square ऐलो multiply होना चन 7 की base पे हम 343 देना 7 square into 7 के नती थे ना तो लग जाएगा आना multiply लेके चाहिए हम 그치 컨셉이 몇지고 나기 동동생이 저희 equation 이 저 컨셉 보고 exam 나온 게 동동생이 그럼 뭐잖아 오케이 next question 아닌 geometry만 로 question na sida na chu question na hi MAN MBR tangents from point M outside circle na tangent gitu so tangent from point M outside circle na point M outside circle with center O na center O. If A and B are points on the circle such that A and B are points on circle na points on circle such that angle AMB na 110 degree find angle OAB hold angle tangent properties adu chala na okay हम सब पेना सर्कल की पेज ना आंसर आ ना सर्कल की पे अब आना पे हम क्वेश्चन द एम ए tangent जो tangent से पे हम तो पाम ना अपना सर्कल पॉइंट खर्च से बो तो खा देना पॉइंट से तो खा देला चला बो दे चला ना एवं एम ए एम बी के दिया एम ए ते तो थिन एम बी एम मा अपना tangent सर्कल है tangent नीचे से की ड्रॉ थे जो एथिमा जला का ड्रॉ ले मुन्नी तो खा ता थे और दा चला ना पॉइंट खत पॉइंट नी सर्कल अपना tangent ही पॉइंट खना अपना ही सर्कल है tangent नी बो की ड्रॉ थे such that
center O this na. Among A and B are point on circle di ta na. A point, B point on circle says that A and B is 120 degree, 110 A and B CPM 110 degree na. Find O A B CPM this na. O A B hold and this na. Them. Let's see hold on the way lama sapena chu O A B hello be. Hichi ki pehile amma sapena chu bata circle apana radius apana chi O A and O B radius chu na. O A to O B radius chu na. Radius ki bahile piritam theta jate ni theta ki bang chu. Triangle hi side ni ki bahile jate ni angle ki bang do. Ele chi theta je daute question en do che pyam OAB theta do chna question en theta do la hichi angle bo head bo le ta sala na epigenam tile bza chho OAB plus OBA plus iba kho AOB is equal to area of triangle upon sum of triangles of 180 degree ngai chala na hichi theta ya plus chi theta ya AOB ke na le so ta chala na AOB he na denga chapam hichi ji hele hichi pen 90 degree minus chi pen ipiditam tanjana hi da chino tanjana tile tanjan dosar ka ki to khan he pham 90 degree jana tanjan he pamma pa na ke draw radius to khala center apana 90 degree jo hicha pana hi chi chu hichi hele chapana ki draw hele center to chala 90 degree dina 90 degree dina hichi pgpm 110 degree chala na 110 ki pita na abona kho bata side li hila 360 hingai cho 90 ki pita 110 ki pita na plus AOB na AOB khoi pham 360 hingai chala na 90 180 da na 290 di tam CC 290 ta chuna 290 chu chinang ko la minus ta chuna 290 chu epideta AOB is equal to 360 minus 290 ka tira ta chuna 360 minus 290 na 0 0 9 10 11 12 13 14 15 16 70 di tam AOB ke ta chuna AOB ke na le chun izala la ipam 70 na 180 dam ale 2 theta is equal to 70 khona ka chila 110 chila na to apna ka 2510 55 degree ham triangle achi concept kai ke janga abana tangent concept kai ke janga na tangent apna circle ai ki draw le je point to chun circle in 90 degree shape de chuna 90 ta chi 90 ta 110 ta chi pama go mala 360 so do to the tangent properties abana okay graph ki pia graph ki bolo to graph bata now production in 1000 by 3 company XYZ na XYZ company in till produce a bullet XYZ company in till produce in 2001 apna 2005 chan na 2001 to 2002 cho 02 03 04 05 ti tang abana a production chu chapana he simile production chu 10 20 tai about 70 lam chan he na 2000 mana hi x in 45 na xyz masadi cho y in 50 na z in 55 53 2002 hi bham 51 56 59 xyz cho 2003 hi xc 48 53
56 na 2004 ahi 57 57 62 65 aban 2005 ahi 54 59 62 na question and p do tam je production he cho he chan exceeding abana widing pti wang ka ji tlo cho phaliwa ne thi na cho na question and what is the percentage increase in production of company X what is the percentage increase na in production of company X na from 2002 to 2005 is na 2002 to 2005 is 2002 apana 2005 ka hi production X hi izana kalam is na X chi na dang ka bui pi ngai lo chalo na izana kalam tile 51 apana chakal chalo na 51 apana zana kale 54 chan na zan ham 3 akal chala na percentage aka se dera 3 akal ipi apana akal ham 51 into 100 approximate kala thi ham decimal point appear hai na हम on decimal point appear decimal point appear wala na khu jing do cha na 300 by aji cho kigam hal cho 51 to 50 kala thi ya na ai wang answer wa ki gam thei bo ba answer wa te ka ba 5.88 5.78 6.18 5.98 agita ila chun 6789 ham khai kitila chun 50 kala ka ki sai 6 ling dia na 51 to na 5 hila 6 idi chula na 50 hila 6 dia na 51 hi ya to 6 sang aneu de 6 sang aneu jab hiu piu mam chawala hi chawum chula na aboren chiti anyo thi so ke calculate ing to 51 into 300 na zana che 5 na 5 1 is 5 5 over 25 na 5 4 kichai dam wait 51 everything okay singzo to lopi chalo na 51 lin ta cha phana cha point kala le 0 ne ta cha na 50.9 la ta 51 to 9 na ka 9 minus 9 5 45 lin jam hi la na 559 til lin ta cha na 9 na cha phana 8 kala ta cha ipi thino la khota 5.8 mun khwat bo sem chala na 5.8 cha cha exam ma answer di za cha na khodwa ngai lo pi cha e wanga cho nei sa the nya na netam every zakhar mumkin hai every khabar ke to every si chu masang win question nom dio mong gabele lengo which of the following is divisible by 9 decho divisible by 9 na 9 in which it divide him tila 9 8 4 3 1 3 na 9 8 4 3 2 1 9 8 4 2 2 1 9 8 4 3 3 1 na sum of digit go my tika sum of digit must be divisible na sum of digit to divisible by 9 9 and divide here le this tika sum of digit na jo na gob din 9 na thin phale kayang da 9 ka chai da na 8 plus 1 9 na 4 5 6 7 8 9 10 je to lopi jala na 10 to 9 and divide here divide thelo na okay abana chepa jo to 9 8 plus 1 9 na 4 5 6 7 8 8 to 9 and divide here lo na 9 8 plus 1 9 4 5 6 7 8 9 10 10 kita chana che thelo ala chena 9 na 8 plus 1 9 4 5 6 7 8 9 9 chana
ya chon sa che pem 984 321 pai che halo pi chana nom pe ta divisibility la dinga next question is what now chota bang ya bai ki khul ma sat ta divisibility concept ka be revise wen lang a minus b 9 di a minus b khut ham 9 algebra na a b che pem 20 a square plus b square formula yang jala na che hold and tela che pem equal odam che a minus b whole square like cha jala na a minus b whole square is equal to 9 and 81 a minus b square को a square plus b square minus 2ab का दी थियम equal to 81 a square plus b square चे होल इन दिजला ना चे k ते दाव तो हे k ते दाव तो ना k minus अबे वेला तब दाका जी सांगा चो 2 into ab ही प्याम 20 is equal to 81 चे 40 दाव तो ना k is equal to 81 minus ही खुना चले पीछे तम 40 131 हम 121 हम 131 हम 121 ना 8 plus 4 khuzan हम 12 ditam k is 121 diam khasulun ngai lo na population of a city increase okay percentage kam ke tangi percentage ke also population na population of a city increase by 15% every year it's every year abana so after 3 years the population becomes after 3 years the population becomes 49130 na find the initial population akal masanga cha bula cho initial population hole in this population hole in this na teka mga simple method aka khodinga hele teka mga jo thil he somnanga percent kal jawa hi pya kumthum chala na kumthum kal jawa hi pya 49130 chala na tu niche hold in this well 15% ko pya 15% ko now simple aka khod thila chala 3 by 30 pya khawun di chala na chasanga chu 15% akal hai tela cha akal ki se pram jakhachunga kalte te chuna 15% akal na ja 15 bonus ji lawre cha 15 by 100 na ti lawre cha 115 na ti cha increase hi lo decrease hi 100 la na minus de na ela population na bul tela cha x te taw na initial population cha na into jara kalam 15 ka chala na 115 into chikum kha kalta na akum ni nakal akum thum nakal kitna akal jaw cha som chuko 49130 so that's na ale x is equal to 49130 into noi langam si hi so langam beta na jokhan ni thum li nga gu 0 si ko ka ji khum le ke chai na 115 into 115 into 115 5 Pina got him 5 I got him 5 to the 10 5 3 15 na 5 to the 10 khat ni thum li nga 10 ya to the 10 kala dole ngam chuna thum li nga mana 5 to the 10 5 3 15 hele 5 4 to 20 10 ik chaita khat ni thum li na khat ni thum li okay 5 to the 10 5 3 15 5 is 40 khat ni thum na 23 cube it ham now 4913 ham 23 cube here 4913 ham got check to 23 la 3 3 is 9 ya na 39 na 27 ai poi na di poi aso tele aso tia hele 23 jatam samche 23 jatam samche 23 panin khada kar hato 49130 na 23 to za 46 na
6 79 331 30 na. 23 1 is 23 8 diam 830 na. 23 339 326 na. 4 as a 42 4 to the 8 9 zara chako 3 to the 6 69 na. Diam 213 what more 4913 now 49130 into population after 3 years. Population after 3 years, so increase or decrease or than now. Sorry, population decrease or than essential na. Population decrease or than population decrease here. Let's increase it. That's a body. Decrease 100 upon is minus the na 100 upon 15% minus the that has 85 na. X into is that hamchi kita na jakhala jakhachu sabgi langa so tina ta 15% na into 85 by 100 so is that ham 49130 na changa ka thi chu pam chaka 85 is that ham 5 1 is 5 6 7 8 5 7 35 da 5 to 10 0 na abana 5 ke bangkit ma abana cho 5 for 20 na 5 abana cho 5 20 diam ato tele 17 7 7 49 763 na acha ene pe bada 7 7 za 49 cho na last unit is 9 cho na 7 9 za 63 ake ja chola na so that 17 keep de cho che 4913 na diam 17 keep this now 7 7 za that's 17 to 17 multiply the 7 7 za 49 to na you need this chapa bolang ka tingna 7 to multiply ke la 7 9 63 ke chai cho 3 ke chai cho na 17 keep cho 4913 na 17 keep about 17 jaram che 10 1 0 bore ta cha 493 acha na kho 0 mya na 4 2 za 8000 chula na x is equal to 1 by 8000 na sorry x into 1 by 8000 is equal to 10 ta cha na x is equal to 8 khora chile pm 80000 chu cha ya cho zo 15% increase ne ke bo ke ja calculation hung di lo cha question ne ke same ke ra 80000 di na cha abara bar ra khat bo ke bata na bar ra khat bo ke bata to percentage increase the decrease so la bol dan ha cha na bar graph ai mon pio cha ta pio chapna hi 30 degree 70 degree ची medicine na medicine ची transportation transport abana education hi 110 ची education food na hi jan ham 50 entertainment entertainment is हम 40 degree ना shopping जन हम 60 degree ना shopping question आता है किसी चो अब आना question आचो if the total expenditure जन हम total expenditure of a family to 72,000 is 72,000 total expenditure here. What is total expenditure in education and entertainment? Education plus entertainment. Chia hi is that spend amti. Education is that spend am. Education is that हम 110 degree ना. ENT is that हम 40 degree ना.
Ale take up mga taka berchi 150,000 na. 150 as umang chala na. Out of is anong out of total expenditure is anong degree hele pretty ham 360 degree na. Asama say dengan sum jazan ham khat ni thum ya. With now 36 2 times to 720,000. 0 to 0 ka kata hai na. 36 2 times to 72 na 0 ni ka be na. Al answer acho 15 2 times zan ham 30 0 zan mam khat ni thum 30,000 cho doesn't khod yo cho geometry khan kin avoid it utna percentage है divided by 100 है तो degree है divided by 360 ना अब ऐसे दाना तो A B and C D are two parallel chord of a circle अब ऐसे दाना तो circle है ना A B is parallel to C D ना and A B and C D जो chord है तो A B C D जो chord ना chord such that AB hi PDM 10 na CD to PDM 24. Find distance between them. So find distance between chord AB and CD tina cho chi hole in tina cho leti volume tam masapena central circle draw 0 ko dio chala na AB le CD cho chord chi pham tala chord chu circle bkhara para circle to kha dena 이제 저기 chord the na largest chord je pe hum diameter है largest chord की थी तो तेरे point मुन्या के तो खाचो chord की थी A B ले CD है parallel है A B 10 है CD से 24 होता है जी which new zone A B new zone ना जी A B होता ना CD से ना आज होते side खलन खन आज होते किपिलो या यों ला side खलन खन जी भापर होता CD ना जी इधर है dem distance जो 10 चुंगा इधर dem 24 जितने नहीं पे हम parallel की थी ना find the distance between them इतना ये काय hold है थी hold है ना क्या लम्बा से पेना central अपना का draw है central अपना chord से always पे हम 90 degree थे इसे भी देता हम 90 पे हम 90 also chord yang चा बांग चा चना हम खाने चित्तें जो बिरु दाम चाहिए 5 देता है ना 24 जो बिरु दाम 12 देता है ना पहले खाद सेंट्रल अपना ही रेडियस की जो है लायों लेके बंगले चला ना चंकी बंगले चला और सर्कुलर रेडियस हो से जो है लाइक मुना में लेके बंसो कह रहे चला ना ओके और जो त्या हिले find the distance between them थिला चला ही पीती तो हम empty होते ना empty होते ना mn hold empty so माइन distance ना mn ही पे हम ती hold empty so ना ये और दिंग आइले हिचे 5 है तो हिचे के है ना इलो हिचे 12 के है ता ना हिचे पा हिले हिचे 12 पाई रून नुया पा हिचो 12 के हिचे के है ना इलो ना इति बोले तो आवते इति बोलवा फाम o q square पे हम o देता हो ओके नाउ triplet पे हम 3 4 5 हम 12 out to triplet पे हम now 7 24 24 we are 12 12 पे हम 12 triplet ना पे हम 12 13 पे हम Hmm, 12 13 पे करम चो इच पे नहीं 13 12 13 समथिंग मतलब 13 को 169 या ना 12 144 या ना 5
5 12 13 hello na 5 12 13 um chana cha cho chi 12 ko tire chlai 5 hele chi pam 13 chala na chilhin ke piritam hin ke piritam chi 5 ya he chi 13 hele chi hin ke piritam 12 de chana ra chi dinga he chi 13 hele chi 12 hele chi piritam chai ki ka hi 5 de chana yam ta cho che ye chi 5 hele chi 12 hele chi 13 ta chana ele chi 5 hele 13 ji tale ji radius ki bangala na chi piritam 12 de chala na question in he मतलब 12 हिलाई का ही 5 चला ना आई थिंक क्या 12 चला ना 5 ला 12 कला दो ले जान हम 12 ला 5 कला दो ले जान हम 7 डैम 7 to distance between m and n रहता सो उतना फिर थिंक क्या ही हम 12 दे चला ये भी हम तेरा रेडियस 13 चला रेडियस 13 मोटा चला ना ये 12 चला ना 12 thousand triplet na cho ji cho Pythagoras 90 degree ya cho 5 12 13 triplet am po chala na ya cho kahe sa mala ji 13 ne the hi na cho 5 hi ta ga ti chala na ye 13 hi ala cho automatic a cho 13 hi nga chala na pijam de radius chala na ji 13 hi pa la chun ji 5 ki pe chala na ye thong ke pam 12 na thong ke 12 hi wa chala ki ka 5 ni chala na chala pa hai 12 la 5 kala do le ji ne distance ke ta cho ji ne distance pe ham 12 minus 5 is 7. This is important practice. Doesn't have paid the triplet and I took the lava hill. Normal method on a sawa saudi. Oh, guess what? I'm not born.